باش قندەکاری جا ئەزمیریمە ون باش بن وانایەمە شخواش پرتوکارەفی هەفتایە وانایەمەیە شەشە یا چاراژ بەشە دوویەم چاند و سنجی نوجە هەواڵێمە دەرسامەی چووی یا بهوری مەسەر چێ مەسەر شارستانی شیرۆڤەگە ئەف شارستانی مەگۆتەوە کەتە سێ قوناغادا قوناغا کاپیتالیزمی یا داویمە بەحث کرد ئەمکارن ئەم بێ پشترا نوژەنیکە گەلکی مەزن گاڤین گەلکی مەزن هاتنە داین بە پێشکەتنا تێکنیک ئەمین هابێ دنوژەنیە ئیرۆدە درۆژەمەی ئیرۆدە چاوە ئەم جیواکە خوا برێ بەدبنیا چاوە چاند و سنجێمە دەبێ جیواکێدا ڕۆژەمە ئیرۆدە چاوایە شخوام دانیە ئەف دەبێ جیواکە مایە ئیرۆ لەسەر چێ بنگێ هاژیانی دەگرە ئەمکارن ئەم وەختاکو ئەم بێ پرسی دکن گەلک ئالۆزیی دەردەکەوێن ما و گەلک پرسگرێک ژمارە دەردەکەون چما ئەمکارن بێ پرسی ژوەرە بەرسڤایە بدن درۆژامەی ئیرۆدا گەلک ئالۆزی دەرکەتنە لەسەر جواکێ ji ber ku nirxên xwezayî em dûrketina em ji van nirxên xwezayî weke ku em dizanin alîkarî wekhevî sincên civakî yên rêgezên civakî yên berê yên xwezayî em ji wa dûrketina em karin bêjin bê dûrketina va nirxên xwezayî weke bê pirsgirêkê gelekî civakê de derdixê civakê lawaz dike civakê dixê bin bandora kapitalizmê de bin bandora دەولەتێ کو خوا بە ئابووریە خوا و درابێن خوا gelekî tê naskirin em karin divir debêjin pî ev nirxên civakî ku civaka me îro li paş guh derdikevê yan jî dixê pişt xwe de naxê em rêgezên jiyana me ya îro bi ev tiştê haygo em ji wê dûr diketin vê civaka me lawaz dike û bindest dike û tevlîheviyekê di civakê de çê dike em karin em bê di pêşketina va teknîk û teknolojiyayê di sed sala bîst û yekê de çi derdixê civaka me civaka me weke cara yekem me got ji were civakê lawaz dike civakê tevlîhevî tê de çê dibe civaka me dikeve bin bandora vê teknîkê de bihtirî xwe ciwan pê balkêş dibin û ev tiştê ku kapitalizm ji va ciwana dixwazî va ciwana bixêbin bandora xwe de ev amûrê teknîkê weke facebookê weke whatsappê weke twitterê weke çi tiştê ser netê derdikeve bala va ciwana têkişandin û ji civaka xwe dûr dikevin ji perwerda xwe dûr dikevin dikevin bin yani hişmendiya wa hemû li ser vê teknîkê li ser va telefona li ser va amûrê ku pêşketina dûrî civaka xwe dikevin bi rengekî gelekî mezin çawa wekenha me got dema xwezayî de yan jî civakê me yê nêzik de wekenha em li gunda heta li bajara jî em çûne serdanî hev em şevwêrka bûn bapîrê xwe wa vegerin ji we bêjin berê em çûne şevwêrkê hev em leyîstok hebûn êcûda em fevre dileyîstin me pirsa hevdû dikir me êşê hevdû dirakirin me alîkarî hevdû redkir şixolek heba karek heba em bihev rebûn dawetek heba em bihev rebûn ezek hebane em bihev rebûn çi tiştê got wê dema xweş de mirov û ciwanê me jê dûr ketine ev çima ev bi sedema va dewletên kapitalizmê yan jî va dewletên ku xwe qewîn kiriye pêşketineke gelekî mezin di aliyê teknîkê û teknolojiyayê ve xwe pêş xistiye va tiştê hat dixwaze me bixê weke bazarganiyekê ku me bifroşî me û hew wekî berjewendiyê xwe kesayet yanî xwe pêş dixê nexa me şêre ku nirxê me civakê here nexa me şêre ku ciwanê me lawaz bibin ciwanê me dûrî perwerdê bikevin dûrî nirxên civakî bikevin dûrî heta malbatê yani heta malbatê jî îro ew têkiliya di navbera wa de weke berê nîne ew têkiliya xortî qewînî ku hestewarîke gelkî bihêz tê de hebû ev qas em jê dûr ketine çand û sincê me û ola me û zimanê me û çi tiştê got ji me re dibe weke dibe rêgez ev qatişt ev dewletê ha şerekî mezin dikin de
خو بگهێنە بە مەبەستێ خوا یعنی کارن شەرێمە بکەن هەر ئالی بە ئالیە ڕاگەاندنی بە ئالیە تەلڤیزیۆنی بە ئالیە کۆبارا بە ئالیە هەر تشتی خوا بە پێش دخن دخوازن پەرتاڵێن خوا جەما وەکەمە بوو بە زرگانیکێ بکن وەکە سووکەکێش خۆرە بکن و با تشتی خوا بفرۆشنەما و جوانیمە بندستی خۆ بکەن دبن باندۆرا وا دەبێ دبن باندۆرا وا تشتێک و ئەرێ ئەم بێژن ئەم بێ ئەف تێکنیکەها نەینێوێژی هەنا وەکەت بێ ئەرێ نێوی و نەینێوێژی هەنا ئەم کارن برنگێکی ئەو دخوازن برنگێکی نەینی باندۆر لەسەر جوواکەما و لەسەر جوانیمە ببێ مەگوتەوە شەرێکی مەزن دەردخنە هۆلێش بۆ خاترێک و وا تشتێخوا با مەبەستی خوا لەسەرمە پێک بینن و بکار بینن ئەم دەبێژن ئەم بێ مرۆڤێ دنوژەنیدا بلەز باندۆر دەبێت بلەز وا تشتێ ئامورین بۆ دەرکەتنە باندۆر دەبن و بڤی ئاوایژی دووری سنجی جواکی دکەبن و دووری ڕێگەزێن جواکی هەمی دکەبن ئەم کارن بێژن ئەم بێ ئەمێ چاوە چارەسەریەکی ji vê bi sîstemê re bibîne ev sîstema bo ser me hatiye ferskirin niha em dibêjin em bê bêyva tiştê teknolojî jî nabê em gelekî weke dibêjin em gelekî sûdeka mezin jî digirin gelek tişta hevdîtineke û lezeke gelekî dema kurd ji mirovara yanî her tişteke baş didê mirova lê û em karibin bi rengekî rêxistinkerî û birêk û pêk em va tişta bi pêk bînin û bikar bînin çawa weke gonha em meselan em zarokan fêrî vê teknîkê bi rengekî weke em ji wara saeta dabaş bikin yanî were bûn û vê telefûnê ji xwe jê fêr bibin û xwe jê tiştî meselan tiştê baş jê bigirin سوود بگیرن بس برنگکی ریخستنگیری ام کارم بی نیف ساعتا وره ام کارم بی ساعتا که ام جواره دمی داباش بکن زیده ولو تعدیل شعبات کی تعدیل هشمندیت کی تا دخی تجربه کی تجمال باطی بود ویدشتی برنگکی نریخستنگیری بیک بینی و بخی وقت بی یعنی نخی بنشاف دیریا خدا افتشتیها برنگکی نینی باندوری لسر زاروکی متکی و لسر جوانی متکی ما گوتەوە تعدیل چاواتکی هژمەندیە مرۆڤ تکی مرۆڤ دووری ماڵباتێتکی تێکلیە نابەرە ما و ماڵباتە مەژی لاواز ببی ئەم ژوول و دخوازن بەگەرن تشتێکی برێخستنکەری vê تەکنۆلۆژیای وا ئاموران پێک بینن و ئەم برەنگێکی پەروەردەی برەنگێکی فێرکردنی هژمەندیە زارۆکی خۆ دەبچینن بەگەرە لێ ڕێگەزێن ئەخلاقیین مەی بەرێ تێکلیە ماڵبات و زاروکا به هفرا قویم ببید تکلیا زاروک و زاروکا به هفرا حوالتی حجه کرن آلیکاری افتش تیمای خوزایی بره عمله بگرن و ام خورد بکن جبوی کو ام جواکا خواه ایدی بگرن وکا جواکا بره برنگه کی نوجنی ام با تکنولوژیا پیک بینن برنگه کی کو ام کاربن جه سود بگرن ام کاربن جواکا خواه پی لاواز نکن بوی رنگی ام کارن ام جوانی خوشیش بن باندورا کپیتالیزمی و پرگالاوی درخن و با پلانیوی بن بخن لور حوالی منی هجا از درسا خوا بداوید کم لی ام کارن ورنا پرسیمه خواندنی چاره سر بکن ام ورن پرسا یکم چاره سر کن پرسا ما یکم چید بیجی دبی جوا کامایا ایرو لسر چه بنگیهی دیجی لیکولین بکن ام کارن ام بی جوا کامایا ایرو لسر پاشگوه کردن تشتی خوزایی بر ریگزی می خوزایی بره و پیش خوا و پاشگوهی خود که و جیان ما ایرو بیرنگی و برجواندی خوی کسایه پرسامای دوا پرگالا کپیتالیست می جوا که چاوا بریو دبی چاوا بریو دبی حوالی می بریو دبی به امور و تکنیکی خوا گو بکارتینی وکا تویتری وکا فیسبوکی وکا واتس آبی و بوا جوانی ما مجول دکی و پرگالا خوا سیستم خوشی بره بدبی ام ورنا پرساسیام پیوسته ام چاوا بجین رامانین خوا دیار بکن پیوستی اما جواک خوزایی هیا پیوستی اما بریگز و سنج و چاندا ما هیا پیوستی اما چاوا کو ام جواک خوی خوزایی بگرینن چاوا ام
پێش بخن چاوە نایواتایگو ئەم سوود نەگرن ڤێ تکنیکان و vê sûdgirtina misan vê teknîkan û lê em îro girêdayê erda xwe ne, em girêdayê zimanê xwe ne, girêdayê erdêmîdariya xwe ne, girêdayê çand û sinc û olê xwe ne. Divê em li vê çand û sinc û olê xwe vegerin. Niha em karin bê pirsê me jî bi dawî bûn û ez hêvî me hûn tê bigihên û her û bimênin di xêr û xweşiyê.